Я мына ВТК 42-ның жігіттері спецназ. Біреуі Мәке деген. Ақтөбенский, біреуі үйретуші, инструктор. Спецназ. Начальник караульного спецназы, короче. Начальник спецназы. Мына жігіт сами карата, ана мынау бұл силикатный кірпіш сындырып жастайынан үйренген. Удардың сондай қаттылықты соншалықты қазір бір силикат кірпішті көз алдарыңызда көрсетіп нетеміз. Қане өнеріңізді көрейік. Так. Қане. Ал енді міне. Ал. Опа! Міне вот удар, вот это удар. Бұл силикатный кірпішті шашып жіберді міне. Бұл жігіт десантурада служит еткен. За ВТК, что еще покажете, можете? Что еще? Да, вот, бутылку сломает он еще по голове. О, за ВТК, ебать копать. Вот это, башка, вот это башка, вот это башка.